پراخانی او پروژه بویا گیروترین پروژه لباره زاخو کل بری 3 سالان جی آسنی هاتا گورین بو کنگریتی لی بسر کفتیانه بداوی نهاتو جاردن هاتا خراب کرن جی پوستیشن بو پریرس جی بو وی پریجی نه حیف وکو دن بو هاتنه دست نشان کرن تانو که 8 ساده پروژه بداوی هاتیو اندازیار کمپانیا جیوجه کار دی بیجید لی نزیک دم دا دهیتا بداوی اینان لی تانو که باس لدرست کرنا جاده این دوروبرین وی نه هاتیه کرن فرادنا عوی پوستنشن بی اوا پریستریست یا دجی کلفاک زیده پیدویا و وقتا کی زیده جی پیدویا و قالك يمتن او براتي تنفيذ كرن هذا نوع كي قالك صنايد براكي كيم ليتشت وقتا كي زيتر ديت شبت مدا يبقى نهاي فايت هذا تقريبا بين جايفا مشول دكت ممكن تهيفوني وقت حتى دو هيفا خلاص بت دو ما يكبت تقريبا هاي شي صدياتي شول هاتي تكرن وبس صادي جمايت او جاكو حكومة ملي خبدت بار القل مقاولو دي زيترن وقت خلاص بتاكو شاري شاتشينا نوكا اما هاي فك ديجي خلاص بفجاده كشت صحبة تجي ناكت وممكن تقلق تاخير فعلى شو لسه حتى شاري ابو جاديد بيت عندي هنجي دش بك هاي فدو اخ درجات حفظ حاجه جدا صفر بدور قير بك ده هاي فك خونا كرت ما في دگل بورینا زیداتر جی سالا که لسر جی کار کفتنا پرا خانی لتانو که آلیه ترکخم نهاتینه دیار کرن جهات التنفيذ تصميم تورجرنا جهات إداري جهات حكومي ملزمة وتصميم وكشف تنفيذ بكده ووقتي مشروع جي حالات بتن لجنة إشرافها لجنة متابعة تاين شنج الوزيرات تاين شو الحميل دي في جهاتي كرلي حمي باستلام مطلوب هر فقرة بتشيك بت يارزم بت حمي باستلام تسليم نفيساندن وهاتي كرلي أول نقطة دو هي كر أف تصميم خلاتيش منفذي وانكوش من بها الشركة من بها دا بو تصمیم گورن اول دلیل که قاطع الویر ما هی کو تصمیم ندرست بیش بر هند تصمیمات گورن جبو درست کرنا پراخانی هاتیه خراب کرن 7,500,000 دلار خدبونه دست نشان کرن لسر پاره پترو دلاری پشتی چندین لجنه اندیفچون تینه پیکینان لسر اگر جکار کپیو کسی ترکخم لینا گشته چه انجامانو جاردن بکوژمه نزیکی 3 میلیون دلار پرکادیتر دهتا درست کرنو کمپانیا جبجه کارجی دبیجید او کشمه همی لسر ملین کمپانیه بوینه قربانیین ایکه لوی باجری شوفر و حوالاتی بوینه جبر کو جسده ما گیروبونا و پره زاخوی دبش زیروانگولی با دیناسار زاخو